Республика Илдархан Игорь Борисов үгез бұғытнан парламент онна сақа сирин олықтақтыраны негер ұйтар аналатитін сүрінес қоғанын өсі 12 күнне ақсынялының кемигер алтын егі хүрбекке күнтен сағалабыта. Бұйыл Игорь Борисов тухайытын 6 төгілін оңырды. Документула стратегия için çevülетін ұйтар кейін министерсвелер, общественный тәрілтелер онна анал эксперттер өлелесілер. Аналати сүріннен ұстығы сұлобияға республика экономикатын сайынларыға тұғылынна. Бу биһиге холора онтан тақатыгын чекине өрүтүн холора наука социология наука оромот толгытабыт жөнөкөттө кепсети киндер ханаларын үлести онна турар холора бу биһиге республикадан итылыбы жонтон кас бидди 2 кихи этен турар бу биһиге олокпутун сайдарагар бу биһиге олокпут жахпут көстөрүгөр благоустройство вопростарына мен бастакынан турарым ден онан кине холора бу биһиге нехеленебит көрдүр нехелене тагаяр онан нехелене бу биһиге олокпутугар бу вопрос тон ордук местенелер ден вопрос кепеттен хакайрен республикасынан элге түгөр беги бу благоустройство кыла болден. Ан бастыгы сахасырын президентин аналатите кытынча 10 сыллаха болбута. Манна сүрүннән республика социально-экономическая сайдытыгар тугуламыта. Егор Афанасьевич сахасырын соғыру өттүн бир келем сайынларыга темир сол тутудун түмүктәһәңгә маны сәргә инвестицияны тардыга урбаниттары өйәһәңгә тыга кайсытынан жарыктана жону саңа тахымга тахарыга онна олоктагы чыты улахан промышленный компания сыгырыга болгомта урарга эпите. Келинги сылларга Игорь Борисов инвестицияны бюджеты көчүзәкты туһаныга онна каз бирдики арас кабаннак терилтелер көрөстәр кыхта болаларын сетерне адалагын этер. Быйылгы тухайы сүрүннән тоқал огырда Александра Хлопкова. 40% респондентов при ответе на вопрос, какие проблемы района и поселения, на ваш взгляд, требуют немедленного решения, называют необходимость благоустройства своих городов и сел. Исходя из этого, мной принято решение объявить 2016 год годом благоустройства населенных пунктов Республики Саха-Якутия. Быйылга аналитика общественность нехелене турорсар үгіз хайысқата әппетін бұлла. Олық жағық бары салаларынан сайды саңа тахымгар тақсарға сұрдақтырды. Аңардас нехеленелях бұныры тұпсаран оңаруға сыллата күрек бұғытынан бір нехелекке түйет аңар мөлуентен итаға соқ қарчы көрілі. Вот благоустройство ден болыртын бейровны өрдім. Онна бұл 16-лақы бюджетін көрігінігер ити қайысқаны бейчөдік көрек бүттемет еріневет. Саха-сирі өсі үс сыллағыты муниципалитеттерге тұпсаран оңаруға қарчы көрбіті. Бұл үп солтатын толыру баростата, онын хелгі сыл саңаттан сағалағын болбаққа ситері оңару болықтақ. Үп қатшы келбіті благоустройствоға. Ол болланы бұл олық кейі қарағар көстөркені де білген. Үшөй бағайты бей қасты ұлыстың оңылдан, тротуар оңылдан. Конечно, бихи турарсывыд бу улусса эбихет тротуардах булактах, эбихет олбор телте олбордан хигер көгөрдүләк булактактен. Илдархан аналитикер тутар әйтер төһү күстерин белетәте. Хил тыгынчы студиону самага күс оңорорган гырда. Строителер таксандар хылай улакан комплексный фермалары, улакан социальный кайыскалар, улакан объекттары олак этергелы хүддә түргенлек онна катыстыбалакты тутар практикалары барыты. Онон да бу кеннеке хылдырга бу именно 16-га манды бар булуктактын биги илдар камыт этите олус чоккай онна дон херге хәңәрдин. Маны теңе Илдархан схема 2-нче сүрбе жанаттамы документга жүйрели оны сетерен берер саллах республикатагы тосқолу улыныр сорок турорда. Саңа документ республика 2-нче 30 сылга дери социально-экономической сайдытын стратегиятынан болуктак. Баян хосташуларга айылганы туган ачылар социально-экологической петнестерин тугунан сокон биреген оңулган бу кидден этите бар келер сылга техокон ылыларыгар тоқ булу адеммен тон аргумент төһү булу аденити иттим. Аңардас бар эре байы баһанылан үбленер болбакка саңа хайыскалары көрдүркем ол жаспытын белетәте. Маныха үтчә турорсар саңа технологияларын паркатын 2 сылы хигер олоққа
кирихтәк тенетті. Бизнеске кедикте манык комедия манык тылы пеккеле тохтенетте. Көрдөрөн берехнада оны үлелеригер условия муран берехнада денетте. Ол оны кудук условиянан бир төтнен бир бизнес төтнетте. Шөбаты гете парк высоких технологий ген. IT парк, да. Те главабыта петин кудук именно информационный технология бу IT-ларга эреден надалак болар болбатак дете. Атындагы отрасльлерге бирлерге надо болар бит деді. Олата медицинага, олата производствога, добычага тоха бартыгар. Олген бу парк высоких технологий проект үләгә килдәгенә, кедикте манык бу сылга үләһән оңгыр докторына кедикте республика битәр шөй сайды барыга дияны бит. Игорь Борисов аналитикер хайстватын салатын чорботон билетәте. Бюджет харчытын сөпкә агы, чагына үбү соттаны курдук болуктак диде. Мы начинаем выделение ежегодных грантов по 3 миллиона рублей на софинансирование муниципальных программ сельских поселений по развитию сельского хозяйства за достижение наилучших показателей. Эффективность отрасли требуется во всем. В использовании земли. Быйылгы тухайыны Игорь Борисов ыңырын өңі саңа тахымға. Бига туруктан экономика тупсутугар янаттата. Онон келер сылларга сиржет болар эти общество самого күйе. Олох жахак тупсутугар ролун белетир. Бу послание ис тутула бу населениени түмүү ол түмсүттен бу экономической сайдыга аны таханан бу сайынан социально-экономической сайдыга тухулур болан бу посланияны олус сөбүлүү эхиттибит. Булан чапчуланна сорук турда, онтон бу толута аны күргөмнә хүлеттен тутулуктак. Александра Хлопкова, Иван Семенов, Сахасире, күнтөн күн.